Assalomu alaykum. Bugun bizga Samsung QM6 onasi keldi. Senasida o'ta arzon badan $5800 senasi bo'lgani o'ta arzon bunday sena. Tavush o'tili qiyinroq. Mashinaga 2 объем gaz bilan yuradi. Расход toplivasi shaharning ichida 10 litr, trassada 8 litr jet. LED fara, LED поворотниклari, diskalari zavodskiy diskida. Протекторы 50-60% повторитель поворотника, электропакет, жылы 2020 жыл. Бары жақсы иштейт, ашылып жабылат. Сидениясы обычный. Бұл жақта багаждыкы, бактыкы и ручник. Пробеги 230 мың жүргөн. 912 климат контроль, подогрев сиденья, бұл жақта USB, AUX, 12 вольттық штекер бар. Бұл жақта автомат коробкасы, жақсы абалында, круиз контроль, колесовое управление. Бұл жақтан музыканы көбейтіп, азайтып қойса, или бұл жақты Bluetooth улап телефонның арқылы машинамен сөйлесерсе болады. Торпедалары жақсы абалында, ички абалда бүт жақсы абалында. Арқан қавалда ошондой эле бары жакшы сиденьялар, эч кандай сарапина марапина жок, потолоктору бүт бары жакшы абалында. Багаждагы низкий 4 дөңгөлөктүү кененчунан батырсаңар болот. Жакта ошо апшыкалар бүт бары жакшы абалында. Алдыңкы сиденьясыдагы апшыкалары, сиденьялары бүт бары жакшы абалында. Кимге кызык болсо, мен номериме жазсаңыздар болот. Толук видео обзорун Senasi боюнча сүйлөшөбүз.